Uba met ba lengdo MLA Mairang kumukongsan haka khatnyo tarik ukala lengkot. Ulap pli pat ba haka jingyalang yaka yeng school bathamai jangka vendrame RCLP school kabadan haka shnong donggit pendeng umyong Mairang. Hadin saupu sau snem balaseng yakani ka school haus nem khat kendai spa prapo. Menta kasngi kalayo yaki kamera kelas bathamai hakani kasngi. Hakani ka jingyalang pli yakani ka yeng school bathamai ladan rengkat usor dar ka shnong pendeng umyong uba Bornats Emyong, Reverend Father Venki Friday Kars Emyong, kinong hikay, kinong kitkam niam, bat kipat ba, kibala siya kot sngoba hakani kasni. Haka jingkren, uba med ba lengdo uloong, baka jingya per hapadeng ki mission school, bat ki weki school, kalong ba haki mission school, ka jingkut jingmut kalong, da ka jing IT yaladi. Ulapan kan maru, syapang u Reverend Padar Vendrame, Ubalawan siya kanikathan tang ban penyar ya kabalang henry ban kentiu ya kibriu naka jingsa din siya ki kenjang bahajrong joga long briu man briu bat haka jing nang jingtip ka kor ka buram bat ban ken show kendiap ula kentu ya ki pat ba ban ai ki jingkershan bat ki kti kamon kadiang ya kinong penyat kanika skul kenang ba kan roy bat kan pu kan ping haki kam syakri jongka ya ki long din bat ki pateng ki bandangwan Uba met ba, ula kerku kerdo ya kinong penyat, kinong hikai, bat iki kena skul, bakin nang kiu irat haki singi kisnam banwan. Nalor ba ula penyo ya kani ka yeng skul bathamai, ula kular ban benrap sa poin san paulak tengka, ka jingya rap bakani ka skul, kanang kentiu ya kijing puli jeng ki kena na kani ka than. Dan ini takdiran para Kemudian juga pun bertangan saya kalau kesinjam kabung sopena atau kesinjam konsusi. Dan kadang-kadang mengayomi ya kini bapak. Kadang-kadang ya ini ban acknowledge. Dan kami bangun itu ia kata komitmen jogi. Bagai apa kebentar jogi iwe kibade hakani kadang bentar jogi. Kebanyakan kami kalau kita bangin stres, bangin piar ketika malam tiga jogi, bangin air ketika syang, ya kita bisa bukan. Tak aku bentar. Gimana anda kumale kita lagi missionary sebuah Ibadah kecil-kecil, koi punya keren, suatu punya kana, tidak kiwat. Keberkahan itu kalau tak bagi kerjaan, bagi kene ketika malam tinggalnya, bagi nang penhe pensal yang tidak ditu apa, ibadah kata. Naga ada, naga dia juga. Apa yang ada di sekolah? Ngayon lahat man kasi ngayon iba kay kebangaan kanutap yang istilahnya kata kalau manunod kalau daw lekay pila ka sukmen kalau ba nanadi pila siyempre kata kecil kili banyak dan mentalan nagalong liang nagalong Nagano ka jinga apa piyo. Nengkat pakai kawan. Ni peniwang na kalian menjadi scheme of the government, of the sokak. Ba pinlaban tayo. Baba Godnessong tanya pinya lupa paya lain malah. Kalong kabade. Kalong kababaha. Bangkalong kabadal ka. Ban pagkat lupa ya kawan semua. Kasan senam, arbo senam nanti kaya ke berangkat. Kejadian lah banyak rumput, ini prediksi kerja sekolah kerja sing kepenengkong, ladang apakah fast atau sih mau yang beruntung. Ada kasan senam, ayo lah beruntung ni. Namju yoi kerja sekolah, mereka sih yoi.
Bang yo yang ada jaga ni. Dong hampir bandung sini sekolah dulu yang wani bapoi bandung nanti. Thap even stangga liu bandung bagi iman maisu tumpuk nang lain antar sini. Tiga baka kuaban berpawo. Abang yui ya kan mensin jong kilo kita bagi kita kitrai kisim suaya kam kumat bat start. Tak berbual justru. Balik orang ini. Kadang kita semua lupa. Kadang kita semua bapidon yang sedikit klik. Kadang kita semua pakai niru ketika mission itu, ketika kamu itu, kumikun itu kepala. Masuk kemarin bah, kadang ni kalau sini yang ini kau wena ki projek ban penek, ban pensar, ban penpah. Ngajuan nak kalian tengah berapa? Ngajukan yang ada ke government. Abang alit segi jaga senang do. Kapal bisa senang iba sekarang cengai na pedang merang proper ni. Ngajibun ke school iba tertentu. Sekolah lain kum kinomi kemana? Banyak bagi school kilo kum kisah. Kiba juta wanu malata maksud dah bukan. Kiba kajitru baka jimu joka tak sini yang kata kalau laga bertaban air jinang di stadion agak putih dikenal. Mereka sekolah lebih baik dan kalau macam sekolah. Mereka sukmen mengenai orang lebih ni. Panalu al zakat kendai apa. The government kalau sanction itu go to school government first. Nengkong itu school government. School private kita yang mana sini lepas school government lete, aduh lagi leran sisa aduh tak. Ngasong ba terten nagalian juga SR scheme ko ngayon yang haban bahaya. Nakabenta alak step man ay na maganda school bisna. Hakal kecuk pa benta. Terten kalau ngekay ka ba kamsung balat kete suhun ka ba ato matan. Nama boleh kumai pada lagran mana bahawa nilai yang baru gil persyak bandle hadu bagi benda bantu janai berbahaya. Kata apa? Kami kuat berawal silian site wai benda yang kita itu agar kau kuat kebaikan. Jadi nak lihat esoka ke government yang mentah ngayon ketika third phase bagi saya objek ketua menteri di school government nak mentai projek dibayar. Ibalaku gubernur lain usaha saupo sauserla kalau di school itu. Jadi kali minta kalau lain nak government LP school, ini part juga di LP school bagi dibuat di school SSA, di school ad hoc grant bahkan tanah tentu. Ya kini na perso ba kinsa tigaw no ade naladan ke school job comment wala ka taro na perso ba kinan sibol ke school apo la jog konsulsi ba hasil pro koy ibadan ka ya ka jinera ka bakki na ka banta ke school building swa do kay na ni playo primary we deficit Nai kebenaran kamu kalau ia dipelasuh. Dia ingin nanya besar. Nah, kalian juga bagaimana ban. Beliau yang dikira. Naga betul di sekolah coba dengan kata. Baru kita jadi dulu kata ke citu lalu ke departemen kamu naga bertahan air. Ia kejinan di saat kapuri puji jadi kena dapat dokter. Jogi baju pasti pucuk. Oi, abang apa ini kebetulan boleh beli berhasil lalu sudah menteri tak kerja tekapun. Apa ini ya abang menteri. Menteri nak kerja juga nak minum sekolah. Tapi Allah sangat kita kan nama itu aib. Kata abang anak buah Allah kita kan nama aib. Wanita semua ayu semua nak kau suruh teman lain. Asyik bersama dengan balapan. Kita bertahu sekolah nama
Lewan na kalian juga dong. Bat lewan na kalian gilang mabalang. Bat bersuang ng betakani. Ndray ngan bersyak. Banang pinyo susu na kabenta. Kafuan kabeli na kabenta. Jadi bersuang kecupi.